Wow, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, comme iloba, ilo est la diaspora africaine. Voilà, un artido hande, spécialement solidarité pour la Guinée, fi kagnot mengo. Donc voilà, haray meden yafini bouy de balde do, mais wairi wadde hidon andi ko page Tidjane la puissance mais wowi intervenu de. Donc hande non. Compte tenu de Tidjane vacances, décidément, décidé signalugol live, mais wakile wat on cœur diding, son wadi cœur diding, je pense qu'on va s'en sortir. Tout à l'heure live momi wadi nanen harikadi koni be wonno wadde be signalimo do ami gaynimo, mais le message est bien passé. Voilà. Donc on kadi don andi o kanyot do hibe hulimo moƴƴa non parce que be ida Guinéembe be wona himbe. Ko be faala ko Guinéembe be wonu baali dammi. Hara ko himbe be hara ko dammi di anda darmani kala ko soggirda ko ton yarata, mais ça ne marchera pas inchallah rabbi parce que en yahay en continue combat on handaren han folembe parce que enen ko faala den ko en tant que citoyen ko en teddine respecté den parce que ko himbe ina en bali. Voilà, haray hande non ide wondi do den e communiquambe ben ina fi haray ko mintu yaltiti do. Mais il est wondi do den e communicambe même ben ko groupe meden WhatsApp. Donc mi présente ben goto. Donc voilà, Bappa Diameu ida wawi udditude micro on. Donc présente da donc en même temps hiwro da jama on après on continue. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray ko adi kontaw ko min Diallo Mamadou Boutar Diallo ko jamme do hiwro jama on pop. En fo kadi renti haray sohlaaji ko woni kon kamen haray en fo men ko en beydu heɗade kadi ko yewte kon fi hara on tigi no way sifanaro. Merci beaucoup Bappa Diameu. Donc en yahay don den Saykoumar vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka kanyotuma solidarité pour la Guinée do misalmini on hande samedi le 26 juillet 2025 jama Guinée on fo hiwrama lan tamasino jam haray ko dum wontenge yewtude ko immagon daro wakkillina ɓiɓɓe Guinée ɓen yoɓe immoɓe ara ɓe asuɓe wakkilo ɓe tawta o kañotto fiyo ɓuttu e teddungal heɓo ka leydi men fiyen wiwu alhamdulillah haray jama on fo noon no hiwra ye renti ɓittede ndiyan ɗan ko woni e feƴƴude piiji ko wondenge yiwde kon kono ko o kañotto ɗo wawata wallitade fila buddaji men ɗi haray jama on hiwrama on salminama musidɓe. Merci beaucoup Saykou. Haray ɗen ya Allemagne Hadja Maymouna yewditeɓe mon ɓen fof e kala wonɗo ko groupe ɗo e ko kañotto ɗo haray mi salmini on. Merci beaucoup voilà Hadja Maymouna. Haray joni hiɗen yawde États-Unis to ko Khadija Florida. Sœur Khadija, ouvre ton micro s'il te plaît. Voilà. Donc, haray, voilà, c'est bon. Vas-y. Ok. Donc, Haraydo, Tidjane la puissance, tu peux te présenter. Oui, monsieur Ilo, haray mi salmini kala wonta e geltade e holtaye ɗo e nder lalagal nangal mi weltanike ɓe toujours ko fi kañol solidarité Guinée haray voilà ko introduction on en arde hukken faya par ce que piiji ɗin ko ma i feewa i wona no ɗi hannir no wonir. Merci beaucoup Tidjane. Voilà haray on fop on salminama ono wonɓe ɗo ɓen. Donc on a eu un talent Mohamed Diallo Harmodo mais kono mo yalti taw donc je sais qu'il va revenir s'il n'arrive pas à rentrer dans le live directement en live il reviendra donc haray kala janom live on signalé de moƴƴa donc haray mais kono si tawi cœur ji ɗin no waɗede moƴƴa kadi haray y a pas de problème voilà. Haray iden wawi comment dirais-je mo be no wawi ƴettugol o numéro windiɗo ko titre ɗon 0034 fi intervenugol 0034 643 34 60 92 plus 34 donc au numéro Espagne indicatif on 643
34 60 92 ɓe décidi vraiment signalugol kono kamɓe koye ɓe wakkilo enen kadi wakkilo ɗen voilà donc haray ɗo hande temon ko fi d'abord de base ko fi cagnoton wonɗen ɗo fi cagnoton haray jama on fo no tora wakkilagol participa e o cagnotte par ce que o cagnotte ko wiɗen ko fi labuddaji men ɗin ɗum ɗo ko fi pooma ko faala ɗen ko accugol ɗo fi ɓiɓɓe men taniraɓe men jatiraɓe men ɗum ɗo ko fi pooma wiɗen donc haray ɗum ɗo laamiɗo leydi Laguiné o ko il faut o anda ko en citoyen ɓe Guinée duwaɓe teddinede duwaɓe respectede duwaɓe sécurisede donc ɗum ɗon noon ko enen imposata ɗum ɗon wata goto no yaw 1000 francs mum on ma 500 mum on ma 10 000 mum on ma 100 000 mum on komo beeyo wakkilo participa e ɗum ɗo hara goto yawitaki par ce que si tawi hawri en heɓi mbuuɗi fof teddinayi en par ce que hande CNRD on yiɗo ɗen yimɓe añunoɓe CNRD ɓen sabu kaalisi ɓe yehi ɓe tawtiɓe ko ɗum waɗi si innuɗen sen heeɓi kaalisi ɓay surtout kadi enen ko bange goonga ko bange haqiqa ko bange fi wata gooto dogu leydi mum ndin fi mo beeyo waw teddugol ko nder leydi mum enen koye ɗen bange wonɗen dogude sa waɗi ko fof tawtoyay en donc ɗum waɗi si ɗen dowa wattande hila moƴƴa ɓurta wakkilagol donc haray andintingol ɗum jamaji ɗin haray yiɗen jogui thème fi au projet de constitution wona ɗo e wowlede ko meɗen hande wona ɗo e waɗede vulgarisation mum e nder leydi ndin fof donc surtout noon enen e bange Fouta Diallo on ɓe immiɓe yeehi Fouta yaari immini mawɓe Fouta fi yo mawɓe ɓen validu on projet de constitution et pourtant ɓe anda ko woni nder ton ɓe anda fi muɗum mais kono ɓe immike ɓe yeehi ɓe waɗi vraiment en sorte que e hoore mbuuɗi jama Laguiné on fof ko hawtuɗen kon ɗum ɗon ƴettama senditoyama e nokkeli ɗin fof fimo ɓe yo weltor heɓa coggu gorore heɓa coggu gato mum on fi yo wawu wakkilagol inna wi donc ɗum ɗon noon hande communicant ɓe ɓen ɗoɗen ko solidarité pour la Guinée haray mo ɓe no jogui ko wawata wiccude muɗum haray donc hiɗen fuɗɗade ɗo yewtere nden e jonnay Bappa Jamiw yewtere nden o fuɗɗano en donc mo ɓe wowla ko andi fi mum après si tawi touron on tumati noon si yiltoɗen noon donc voilà haray ɓe wakkilade moƴƴa onon kadi wakkile fi cœurji ɗin donc haray Bappa Jamiw tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît awa e ƴettude konngol ngol assalamu aleykum haray mi arta ɗo toujours ko Diallo mo Bappa Jamiw hande le 26 juillet 2025 fewdo hande ka woni ɗo en yii en fof men nde yontere feƴƴinode hari ko fi ɗon ɓurno jaalade fewdo ɗo ko fi o constitution ɓe faala ƴettirde haala ko fawino e hoore maɓɓe kon kamɓe ardaniɓe en Fouta ɓen ɓe ƴetta o constitution ɓe ɗaynira yimɓe ɓen ɓe faamintina no woodi ko jokka fii ko fuɗɗinoɗe yewtude comme fii no waawira iwirde sonjaji ɗin e hoore men fii ɗum ɗon toujours wota kontin haray ko on ɗum mi faala faaminde jama Laguiné on fof surtout jibinande Fouta Diallo o hersingol ɗen ko ɓeeɗo jokki ɗo yimɓe ɓe wondunoɗen duuɓi 15 ma duuɓi 13 ɗe wondi e yimɓe ɓe no yeetade en kamɓe ɓuri maɓɓe alaaki ko enen jokki goonga enen e maɓɓe hiɗen jokkodiri yaha ha hande ɓe immo ɓe accita ka goonga o woni ɗon ɓe yaha ɓe tawta ka goonga ala ka annduɗen en fof moen o constitution ɗo ko constitution faale soñjugol jama Laguiné on e faale waɗugol heen e koto e konnaɓe nder leydi ndin hande ka won ɗo ko fotunoɓe mawɓe wonɓe townude o constitution ɗo hara noon koɓe wonno e townude ko fii yeetagol ɓe memata ɗum ɗon fodde ma Fonike Mange e Billo Ba e Aliou Ba no joga e kaso e soñja haray ma ɓe yaltina ɓe jogaɓe ka nder kasoji donc haray fewndo ɗo ni wona ko haana bambanede ko wona e bambanede ka men ko ɓuri noon hawnade kon ko ɓe hooloriɗen ɓen ɓe ɓurɗen hoolorade ɓen haananoɓe en dandude ɓen ko ɓen ɗo woni en e lorrude min ko miijininmi kon hande ko honɗum marɗen
ko wi'en ɓe yimɓe iwɓe e nder o parti maɗum e nder Fuuta no yahude ƴettoya masingol yimɓe ɓen holla wondema kamɓe ɓuri maɓɓe alaa haray ko kamɓe woni jokkuɓe soofe ɓen ko pelletle hiɗen anndi ko kamɓe woni jokkuɓe ɓe wonaa soofe ɓen sabane Mamadi Doumbouya fof no anndi o yeetino yimɓe ɓen o présentetaako élection présidentielle o wonɗo arde ɗo donc ɗum woni ko o innono ko avant le 31 décembre 2024 woni haray o gayni golle makko ɗen e fii transition o élection organisée le 1er janvier 2025 hara ko goɗɗo goo woni ko jooɗi hara ko civil ɓe woni ko jooɗi votanaaɗo ɓe jaɓaani wadde ɗum ɗon goonga ɓe firtii ɗum ɗon wonda ko wondanoo fof ɓe firti Ammara Camara goonginno inni wonde Mamadi Doumbouya waɗay laatinayi ko wii ko Mamadi Doumbouya wii laatinayi Usumani gaawal wii wondema ɓe laatinayi hay huunde mum alaa ko laati ko honɗum marɗen ko ɓeeɗo yeeto en jaɓen a tan que yimɓe ɓe jogaaki goonga yimɓe jogiiɓe tawakkiiɓe penaare no jinda awa o constitution ɗo ko nawnaare ko danger molanaaɗo wonani e lagine fop surtout noon Fuuta ɓeeɗo ko faalaa ko mawningol wota en jaɓuɗum hannde wota en jaɓuɗum janngo si tawi woni hiɓe waawi immaade mawɓe ɓe si ɓe waawi immaade ɓe toroo yo tawi yo jogaaɓe ɓe yo accite yoɓe waɗan en ɗum ɗon si ɓe waawataa ɗum ɗon haray enen hannde kadi e yiɗaa o constitution maɓɓe ɗo oɗo constitution ko constitution fenaande wonaa goongaajo ko ɗaynugol jama on ko ɗum woni formugol ko république manden ɓe faalaa wadde e ndeer Lagina Conakry ɗum noon enen en jaɓantaaɓe ɗum jaɓanan Dadis Camara jaɓananooka enen en jaɓantaa ɗum ɗo kadi Mamadi Doumbouya merci Baba Diamé merci haalo mi arata taw après mi daro mi artoya kadi yeeso si Allah on jaɓi merci Baba Diamé merci beaucoup donc haray honno wiyantelan Hadja Madinatou ari na jama on miɗo andintina en ɗon live on no signalede onon wonɓe darde live on waɗe keurji ɗin waton haaɓu no ɓe woni signalirde noon waɗire noon keurji ɗin ferme micro ma on donc voilà waton habbo fi yo goɗɗo innoyon waɗu keurji ɗi yo reeni ɓe signal de live on donc décidément iɓe décidi onon kadi koyon décidu donc on le fait ensemble nafi wondema menen meɗen yaltiti ɗo onon kadi ko ton won ɗon kono en fop meɗen ko golle gote ɗen donc vous faites la même chose voilà haray honno wiyantelan en feƴƴay jonnen ɗo Hadja Maymouna depuis l'Allemagne kanko kadi o wola fi ko yeeye fi constitution o aray mi salmini on fo mi saɓay kala won aray min komi innata guineɓe ɓe fi o constitution ɗo koyeɓe watta hiila ɓe reeno hara en huɓɓinaali leydi men ndi adi kon tun taw aro na fiɓɓiɓɓe leydi ndin fono fota lagine Dadis Camara ko jaɓananoka ɗon goɗɗo goo jaɓantake Mamadi Doumbouya o mara droit waɗangol en constitution en tant que fonike men ge en billo ba en no soka yimɓe no soka ɓe darori pinka aɗen mais constitution menen déjà ɗo men mari constitution o duwaka memude constitution amen o on ne touche pas ça o faami himo andi ko honɗum lita tan Alpha Condé fi constitution FNDC ko honɗum créana FNDC ko fi constitution créana kala min e wi an o non on constitution ko yimɓe daradi Alpha Condé inni o change take wona Mamadi Doumbouya amta changeanayi ɗum ɗon Alpha Condé mabɓe to inne awo ko population on hiɗen andi noon ko honno woniri on ɗon du ari en inni non goto wata en changeande on constitution waɗanoɗo ɗon hay goto laamaki on constitution o moƴƴina o wannina wona yimɓe seeɗaɓe yehi jooɗoyi ndaari ko arrange ɗum ko moƴƴini awa on constitution o memettake hare ɗum ɗon won ko koye maɓɓe ɓe waalike ɓe ñaamude ɓe deƴƴude si ɓe faala ko ɓe jogii kon ɗum minen ko kayɗeyamen men seekay hare komi tori population guinée on kala moɓe addi ɓe holli nin kayɗiɗi seekundi hay si ɓe warete ko nde wotere ɓe wara e ma seekundi hollaɓe marsata constitution men de goto memata
laamu on ko sino sa laamu ta ko me dum yobe yejjuto be ta goddum be fabrique wala faveur mabbe dara ben na yidda be kambe be mari constitution c'est faux constitution ko politicien be faux rada merci ben soka inna anta mo ni constitution wata déjà be jeli toto woni e kirdu ko andata ko tema gombe ko honno fi constitution hido nyana ta e chay fo wada campagne c'est tay ko jokkudon ko tallet ko gonga on be so nati won gon campagne o jette ita don journaliste be don jetta pim on a ministre de Yogo in na convaincre godo ils sont pas besoin merci beaucoup c'est des clans le peuple qui n'ont pas de clan be bandi be nyimbe bandi kadi parce que c'est bien occidentaux on a fondé occidentaux be bandi e man e intérêt e o ben jo ini be hore me nyande people gino kilmi hakkude nye Allah occidentaux be mukkibe be yidu be gonga be immoto be tawte rado de be mara force on hayni eda on constitution yette constitution on sekemo merci. Merci beaucoup merci Hadja Maïmouna merci c'est bien Tidjane la puissance voilà mais on a des vacances mais on a besoin de toi vas-y Tidjane la puissance oui monsieur Ilo Haraimi salmini on mi salmini kala womben ende la gala nangal haray mi jentike do de attibelam ben do Bappa Moukhtar donc Hadja Maïmouna donc ouais mais jenti haray fi o constitution wona do wolede o constitution ferrandejo ngandi c'est pas une constitution du peuple, constitution duma constitution bandi mobidi no habiti jiba en dileidi kono ko komi signal ta ko alla jiba e fibe be mi jiba jibugol kifo ara jon non calculer non dane so tay joma hakki joma barki no wawi jokkude suba be himbe do e burta kan men famude do e daray ko fi kaño ton taw di fala banginde do oyi wadi ni lebbi buy de wolde fi o kañot yo himbe ben wakilo wallito be bendo wona min Tidjane bon wadande wona miso Ilo wona Hadja Maïmouna wona Madinatu wona hay goto Bappa Jami enon bendo fu wona hay goto me ko hoore me en fonde wadande parce que ben no tigi ka timmen do iden wakilade iden wadde beru ko Allah arsiken kon e mudum c'est vrai innugol pijidi yo sanzu innugol wallito do yimbe ben wondube atongini be programme di mais wawata gasude ta hala tum e yarte on est très théorique donc ma on daro e ka titre vidéo ka Ilo e la diaspora do me ngadde don information yi di fo numéro di din wano Guinée wano Sénégal wano Côte d'Ivoire wano Angola yarnon Congo wano États-Unis mais holla on don fo famo ndara konno waweten gerde din programme di don parce que comment supporter o kañoto so na dum aray wona seylo atugol non e fi o kaño e fi o constitution mi yetto hande jama on fo à partir de l'instant min Tidjane mi falaka nande goddo no inna maninka ko jamfante mi falaka goddo yu innan to sojo ko jamfantejo ko nafigi mi falaka goddo yu innan kore sejo ko nafigi ko bon jibur ndi legi hande ko groupe aji didi woni Guinée e lagini ko groupe nafigi suutege ñanneji himbe be ala barki himbe wonbe jibude leydi mendi un groupe deuxième groupe on ko groupe falaɓe ndi leydi yo moƴƴu hiɓe darani leydi mendi par ce que min mi wolani o mi fillito ɗo kadi mi woltike min maninkajo moƴƴo no ɓurani mi fullo gonɗo ndaare hande yimɓe kowoni wadde e nder ndi Fuutare ndaare hande ɓe ƴetta constitution fenandejo ɓe yaha et puis windoɓe ɓe o constitution koɓe yimɓe jerato jooɗi windi mo hay ɓe ka CNT monsieur Ilo landeɓe ton innoɓe on wanoɓe tato mam aɗo ɗuma o yaltude monsieur Ilo vous avez $1000 ara on laaɓan on ɓoy tellement que pour vous dire ndaare a ñande ɓe desuɗono modifiegol programme o
ɓe ni offre o manda e ɗuma koko feno ɓe desno moji ko ñande ɓe natuno ka nder sal maɓɓe ka CNT ton ko ɗum ɓe waɗi ɓe inni yo jama on fou téléphone jiɗi nayo téléphone naata donc ils ont mis tous les téléphones dehors ɓe naati nder ton et puis ɓe inni ɓe de valider tege ko ɓe validu na ay goto jaɗude ɗum ɗum kadi ko rewɓe ɗiɗo e gorko goto ɓe rewɓe ɗiɗo e on gorko goto no andirto monsieur ilo yimɓe e représentant RPG ala e maɓɓe représentant IFDG ala e maɓɓe représentant ce que vous dire que le Guinéen il est vraiment grave joni falon jentinen ɗo mo kala tira leeso mum anda ko honnum woni nder jente ɗo CNRD par la bonne foi démontré clairement dans la chambre de la transition donc le président notamment du CNRD sera candidat à aucune élection donc on ne pense pas o nani ɗon o bonne foi maɓɓe on kamɓe CNRD on o Amara Camarani woɓe inniɓe wonta candidat élection hay e goto joni konno ɓeɗo wata artude e ngol konngol maɓɓe ɗon goɓe foɗi jama on foɗi Allah yimɓe men immo tawitaɓe hoore nder fenade oye probléme monsieur Ilo le reste à nous hara on jarama ɓaynamin tum. Merci beaucoup Tidiane la puissance toujours puissance si voilà iɓe wakkili ɓe signal de live on wakkile partageons wakkile waɗon cœur jiɗi ils n'ont qu'à envoyer exactement naɓe ndarotu live o yoɓe addu cœur on wandi ɗi cœur jon sikkay ko mana ma ko yimɓe nata yon partage c'est une manière de sécuriser les lives ou les vidéos parce que algorithme Facebook on il faut que nandina jama on algorithme Facebook on ko ɗum ɗon darata c'est que soɓe signali live 1000 fois hono kan algorithme on ɓe ndaara woni nombre et réaction yimɓe ɓen surtout les réactions positives avec les cœurs là sabu ɗum ɗon ɓe protéger ta page mais si tawi ɗuuɗa ɓe waymo bloqude ronka feccude merci merci beaucoup Tidiane merci on no wiyantelan joni iɗen jonnude konngol ngol Saykou Mar tu as la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kañot solidarité pour la Guinée ɗo hande mi salmini on kadi toujours samedi ɗo 26 juillet 2025 salmini on moƴƴi koto ilo e koto Tidiane Moutar Boubacar Jamiru e halde kajatu en enen wonɓe ɗo ɓen fof daraniɓe ko ngam ɓen aray en wertani Allah subhanahu wa taala on yo Allah waɗen taƴayɓe fof rabbal alamin aray en artay toujours fi o constitution par ce que koko concerni peuple o wonɗen e littude enen ko fi goonga ɓay noon nge yii ɗe ɗo balɗe fenade jokkunde Fouta nden jokki région ji ɗin fof yawgon buuma haqqille jama on uddita intérêt personnel mum on ko ɗum wonɗen e yewtude fiwuta waaw marsude par ce que ko ɗum wonɗen e défendude hono wiyeten jama Guinée on mi arta seeɗa ko ha jama 2010 menen le 22 janvier 2020 min wiwno wawata sansudemo ɗum waɗi min dokki ha o pottina e pottinɓe mo noon le 5 septembre 2021 konkuɗi alaaɗi ɓe yewtade juuri ɗo ɓe sikki ɓe ɗayni peuple on hara ko kamɓe ɗayni hoore maɓɓe hande si ɓe sikki ɓe aray ɗo ɓe ƴetta contribuable guinéen fof ɓe waɗa faro ko ɓe waɗi kon fof ɓe sikka ɓe ɗannina jama o ka 21e siècle ɗum marsirta ka marsanani ɗon kanko dadisanaka alpha gonde jaɓanaka fi continuité waɗugo troisiéme mandat général Mamadi Doumbouya e groupe makko gonɓe e ɗaynudemo ɓe ɗayna e hoore maɓɓe woni ɓe ɗayni to par ce que yen haɓɓi sertuji ɗi bimɓe kikiɗe jemma e ñalorma addugo ɓiɓɓe leydi fo e ley ɗowdi ɗum faala ɗen teddungal ko yen teddu ɗum ɗon luttata haray ko toriɗen jama on yoɓe wattan jiila ɓe ndaara tawo wonɓe arde holla ɓe constitution o ko honno otoje maɓɓe ɗen wayi ko honno ɓe sifori e laawi ɗi par ce que goɗɗo si wi sodante kesal ɓaw sodante tonki yo ndaari ko ɗi o watti ɗinta o waɗɗen findinen haqqille men ɗen ɗeɓen findingon haqqille ɗen ndaareɓen wonɓe arde tawa on hiɓe tawde e angal laawol hiɓe tawde on d' abord e angal kadi sécurité ñande fini weeti woɓe ara ɓe wiya on constitution no winda hiɓe windi taw charte de la transition mo ɓe respectali article ji tati no toon ɓe respectani tout le temps article 46 57 et 65 ɗum ɗon permetata no gooto e maɓɓe kanko Mamadi Doumbouya e CNT présentat ko hiɓe ekkansi ɗum ɗo to ɓe buumi ɓe ari ɓe ƴetti ɗon ɓe wiide arde ɓerde hoore mum aduna on weeti hande si tagi mi hettike ɗo e nder lewru wodu wallahi ayya e leydi men ndi gonno way ɓay Allah o lokki en fof kono heɓa
ba resuuji jinayi kono Allah o tonni en kadi en andi opposant ɓe daraniɓe en ɓe jogitaniɓe gonga ka par ce que yo andita baaru yewtere waɗani o constitution dialogue wawani waɗude tawa fof no foti ande mawɓe fof no seydi ɗiɗi ono yiɓe fanki ɗon par ce que si tawi woni dialogue waɗade jama o wonali ko foti hottimde man fatande kadi hay goto ɗanaji awa haray ko toriɗen jama on wattan jiima sensibilise yimɓe ɓen o wiya recensement fi heɓugon kaydi ɗum ko yen tawa kono arko wiya mollita e fenade ɗum ko martata wota goto jaɓuɗa e nde hoore mum sabi Allah garawɗen gonga kan wallitoɗen o kañotto aray mi salmini ɓiɓɓe leydi fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Saykou. C'est bien dit. Voilà, kodo wonde jonde kongol ngol oya honno. Fodéa Image, il vient de rentrer là. Fodéa Image. Donc il a wawi encadré jondugol avima on et puis projet de constitution. Si areng après à Madinatu voilà. Ok, haray mi hiwrike jama on fo kala ko wontiro e nder aduna on haray e iɗi piiji ɗo ko min nata ko en meɗen ngol lanna kino kono seeɗa ɓe wawata immanade ɓeɗo fo donc ko min nata Mamadi Doumbouya ɓe falama kadi waɗangol e ɗo piiji ɓe imposande ɗo piiji ka marsata donc ko yimɓe seeɗa ɓe jooɗi e hoore leydi ndi jooɗi e hoore ngalu leydi ɓe wadde kala ko ɓe faala heɗi tiɓɓe no maayide heege ko min nata tawtuɗo ɓeɗo wo ɓe konti ko noni Guinée mo tawta wo onon na Guinée en yii programme ji ɗi no fewndori noon ko minnata jama o wata ɓe noto few e noddandu CNRD kala ko CNRD eɓɓi fi jamfa wata jama o ɓe nisanay ɗum ko ari kon itti dadis itti Alpha Condé no wawi ittude moƴƴe ɓe faama ko ɓe waɗata kon ɗo ɓe ukkade erreur par ce que kala ukkiɗo ɗo erreur innata ɗo o anda par ce que Mamadi Doumbouya o inno qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé jon noon en yii ko wonno yarirde o répéti erreur ji feƴuɗi donc kala si jama on no faami wata ɓe ko kamɓe kadi ɓe tawta ɓeɗo sina ɗum wallahi ko kamɓe fof nanguiɗoyte kamɓe fof kadi darniɗoyte ka justice ka ñaawire goto en fonction de ses faits par ce que ɓe taw toon hannde kadi ɓe waɗa ni jagguji ko ɓe on ko wadde kono leydi ɓen mi daroto waɗo après mi yettito e konngol. Merci Fodéa Image. Voilà, haray den yawde directement Côte d'Ivoire avec sœur Madinatou Diallo. Voilà. Assalamu alaikum. Salmini o fu milandi ke sigan jam mono e bengoleji mo men gamen e jam. Monsieur ilo o weltana moƴƴa mbeɗa yiide golle mon ɗe mbeɗa weltani on duwani o moƴƴa e musidɓe me wonɓe ɗo ka communication fo mo kala yo Allah firtan arske ko woni heɗindirange ɗi bandiji pottinana en ɓe hette lawol mi torki Allah. Amin ya rabbi. Constitution ɗo min kadi komi nani ɓayna fisi mi yiɗi ɓayno si Allah jaɓi ko haala ko penale o jama o yewtu inno yahi constitution to wo ko windi ton wo ko président John no wawi wonde 7 ans c'est-à-dire un mandat arti 7 ans i wi 5 ans joni arti 7 ans renouvelable une fois joni ɓe inni élection ji ni ɓe waɗaɗi 2025 ɓe waɗi 2025 yo ɓe waɗi 2026 o si ɓe waɗi ɗon 7 ans si kanko o wawi présentade selon ses lois par ce que ko faale makko ɗen o windi ko faale makko ɗen par ce que o daari o tawi faale makko ɗen o dogude so tawno ala dogude o suusatano wadde kono ko faala komo wolli ko enna mo ɓeytirde seeɗa seeɗa hannde ko inde 15 ans e 20 ans woni wulde ɗo hoore makko mandamo 7 ans renouvelable une fois ɗi o waɗoya manda on 7 ans ɗo e 2040 kaɓe waɗi ɗon projet simandu 40 on ɓa yimɓe mo yiwɗa wono affici simandu 2040 moɓe no wamini ni si joɗɗinama ɗo wallinanama ɗo hayso 1 milliard yo sifa ko woni simandu 2040 ɓen anda kono ɓay tum ɓe yino waɗa logo hunko ɗum ɗo no heewi def ka yara o yimɓe no heeɗi ɗum ɗon no wengi 2040 ɗumen ɗo ɗo heddi 15 ans si ɓe waɗoyi élection so présente uyke o ƴetti laamu ngu o laamo 7 ans on tuma o wayi kadi o inno o gañiki kadi o laami to kadi 7 ans na woni 14 ans e hitande 2025 le wona 5 ans kadi 2040 simandu 2040 ko ɓe programme ɗa kon kadi ko hoore makko o waɗani kadi ko kanko neminoyto ɗum ɗo wona enen de wona population ko hoore makko o waɗani kanko hiɓɓide mo kono ɓe ñaamira ɗum ɗo donc waaɓe no waami e 2040 nda haray ko fanɗi o 50 joni awoyiri e hoore hersa e wirtere e wikkede haa e ɗi 50 ans 60 ans mo dewi kono wande kadi watta laamu naara o génération men ɗo enen ɗo kadi fof nawino ɓe babira ene feƴƴiri no on ɗuma siiwi e makko kadi
e joƴƴena kadi pay koye maɓɓe ko par ce que ɓe préparde fof ko ɗum ɓe faala ko si jama on jaɓi jonni ndede juuɗe fewɗo ni ka dadis rewana ɗon o rewane baba ɗon par ce que ɓura on hay fos na hade ɓe gootum hayno ɓe ardi noon ka laamu ko dadis ɓurno wonde légitime par ce que on no woya maayo oɗo noon kanko woya maya waro ƴetti mo peddi ka yaasi mari ɗo adigi ko wonnen ɗo ko fof ko alpha konde ɗum noon kalamade hay 2010 naafi kan 2015 naafi kan 2020 waro watta 3e mandat ko tentative makko 3e mandat o yoore hoore ɓo yimɓe wolno jaɓani ko woɓɓe men sorto yatawɗo par ce que kamɓe ɗum ɓe gaynata ko ɓe tu yimɓe men ɓe yatawta ɓe ɓano yimɓe men ɓe noya ko yarna woɓɓe sorto toon seeɓi sakoye maaro seeɗa maaro woto ɗum dogiɗo balɗe birtuɓide har alano inde sabuna ɓe tawtoyoɓe ɓe kadi wattane yiri ɗe wona yimɓe kelɗuɓe ɗon andi ɗe mari yimɓe ka bolonda men ga hara ko layfuɓe foɓoɓe enen hiɗen andi ɓe haray haaju ɓe hollitetake hay si haaju waɗi gono ɓe kamɓe feccata leɗɗe ɗe joni goɗɗo mo wowa teddugal wowa ñamgol ha haara hikkake e nokku jangga faama hay dina mum kan sella on no so heɓi ka o ɓornete kaftane o daase o naɓe otoje climatiseur tappa mo o yaata on nandi ko bulawuɓe tumɓeɓe est ce que on remarque wonaɓe célébrede guine ɓe fof ko poɓoɓe c'est des tonneaux vides e ala apportana population o hay fos daranta ko musidɗo mum daranta ko constitution daranta ko gonga o hekkasi ñaama en so ya ɗum hannde o aliou ba waytake jogede inde himo waɗi offense au chef de l' état waɓe no pay kun saare en e sifa min e fof hawdire kellane ƴawne on haali mamadi ɗum boyago pay kun saare ɓay yimsike tawtiɓe joni ɓe wonti gootum keccodiri e makko voilà keeɗi ko saɗi ko kala yiltiɗo keetti e maɓɓe siɗa faala hara ko a feewi siɗa faala hara ko a feetuɗo siɗa faala hara ko a droguejo siɗa faala hara ko a ceernojo no wawɗa wosa kellaniɓe ko onon no wawɗa wosa kellanani ɓe wona onon naale ɗum woni république na ɗum woni république merci beaucoup merci donc 2040 on siman ɗon ko CNRD jeeyi c'est à dire ils ont fait ça pour eux-mêmes kala jeune jo hande joni ɗo guine innali me 2040 wallahi wutta e jungo personne ne va toucher à ça c'est pour le CNRD donc 2040 on e constitution on ɗo fampuno yaade tout est programmé faala ɗo wotawtamo faala ka o acca ɗum les gens n'ont qu'à faire le choix haray komi invité to jama o eɓe wakkilo ɓe wallito kañot ɓe gonɗo sengo Côte d'Ivoire ka kadi je vais répéter 07 00 15 45 72 numéro ngayo mettamanitade Orange Money no makko Wave no makko ko no représenté enen Côte d'Ivoire ga kala marɗo 500 francs yo waɗu kala marɗo 5000 ma 10 000 yo anni yo ina wakkilede makko ni sadaka fiyo Allah nawe yeeso ittana e ɗi bandiji hoore mum c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui on noon tumi wata hollude jama on mi toro ɓe ɓaynana to e ka ɓerɗo yimɓe hara jama ono tora famgol mi salmini o moƴƴa. Merci beaucoup. Merci sœur Madinatou. A jarama buy intervention ma on. Aray kadi toujours mi fillitano jama on fi numéro fi intervenugol ɗo hande ɓe jettay seeɗaɓe si tawi hawri woodi faalaɓe intervenude fi kañoton 643 ɗum ko plus 34 60 fiyo jama on faamu ɓay kadi no live on no signalede mais mi yiiɗo wakkili keurji ɗin c'est bien continuer inchallahu rabbi ɓe wawanta en ay fuy ina kamɓe jeeyi Facebook médiaji guine ɗin ko ɗum ɓe wawi éliminugol ko ɗum ɓe wawi ittugol kono ɓe wawata ittude Facebook donc Mamadi Doumbouya a tampina e hoorema woni plus 34 643 34 60 92 voilà joni haray ɗum ɗon noon ko si tawi en haray mi ɓeydita ɗon seeɗa ko yeeye fiyo projet de constitution en attendant que sœur Kadijatou no ara si tawi o arali en jonnay auditeur ɓe ɓen faalaɗo intervenude o ok donc haray min komi wawata wiide e fiyo projet de constitution d'abord mi andintina jama on ɓe communicant ɓe yeton ɗo fop no ara ɗo ɗen jooɗo ɗo ɗen yewta jonna opinion ji mum sensibilise jama on ɗum ɗo fof c'est gratuite ɗum ɗo fof c'est du patriotisme ɗum ɗo fof koyon andu ko tañji ɗin accitete are tumbodire yewte fino ɗum ɗo ɗen laatora haray wona yon ƴettu ɗum ɗon watton sama kala ça c'est un combat que nous sommes en train de mener ɗum ɗo noon haray o combat ɗo ko en fou meɗen mene wonɓe ɗo ɓen e onon wonɓe ton ɓen wonɓe jentitade ɓen haray c'est très important senditugol ngol kadi moƴƴa yewtereji ɗi par ce que jentita sa voilà
hari mi sikki signal hari mi sikki e ngalom be wawi en kupude kono ayi be ronku kadi donc fi kala signal là ça persiste mais hay fus be de cœur di hay fus be wawanta en haray min ko mi inni opinion an personnel si tawi hawri o jama wonambe CNRD wonbe wadde on est NRD no éternisera ko pouvoir si tawi hawri aljanna no wodi jango haray bendon on haray si natay aljanna hina do aljanna wona do e wolede fi mun ko kamilure on parce que haray on aljanna don si beedo den criminel be e wonbe be wallitade ben si beedo den tawi no habbi aljanna jango haray min je suis étonné haray min mi do ngaldi parce que ya ƴettu kamilure nden inna ko an ardina leydi ndi ida faala yo jama on fof wakkilo teddina saria on an tigi winda chartiji ɗin adda yeeso cour suprême am yeeso cour suprême yeeso kamilure nden yeeso adunal am fof yeeso guineɓe ɓen fof huɗoɗa inna wondema ɗum ɗo ko teddinte ɗum ko respectete ɗum hande arta yiltitoɗa ɗaɓɓa yimɓe spécialement fi ko waɗane kadi constitution fima an no artira waɗa kadi no faaliraɗa donc si tawi woodi yimɓe woni ko diina woni ko dawla jokkuɓe ɗum ɗo ɗen fino ɗum ɗo ɗen laatora min mi inni ɓenɗon ɗen fof ɓe yejjiti noon ɓayiɓe signalude je répète ɓe yejjiti koye aduna ɓe woni ɗum ɗo ɗen koko feƴƴata ɓe yejjiti ɓe maaye ɓe yejjiti Mamadi Doumbouya omo ɓe woni e bakande ɗo fenande fiyo jam fo lagine fof wonno no gasa o adotoɓe a yewde laakara ko hombo ɓe luttidata kamɓe wonɓe jokkude oɗo ɗen bonɗo criminel jo fino ardora ndi leydi o jooɗo o waɗa dictature mo faala on o imposa sariyaji ɗi o faala ɗi joni si tawi voilà on tampay ko hombo noon joni si tawi hawri ɓeɗo ɗen joni Doumbouya ɗo joni si tawi fi makko on joni o fittama ɗo joni onon iwtirnoɓe ɓawa Doumbouya ɓen ko honto marɗon ko fewton jama lagine on parce que ko onon do wone yeeyitude ndimo mum ngon menen fof komin guinéen wonɓe yewde ɗoɓe fof ko guinéen ɓeɗo ɗen fof no inni wakkilaki force vive de Guinée on no inni wakkilaki Anadong e président mum on no inni wakkilaki donc c'est à dire onon si tawi ko onon tun woni guinéen ma ko onon tun joni faala waɗugol saria no faalira ɗon haray ɗum ɗo ɗen haray min mi sikki tun onon on yejjiti Allah no woodi awa haray Doumbouya mi andintina on hina o Allah Doumbouya o mo wonɗo si tawi himo ɗanade c'est parce que haray ko kulli na o banu adama parce que ɗoygol ala na oɗo neɗɗo fof neɗɗo a wawata jamfade leydi fof waloɗa ɗanoɗa naturellement c'est pas possible min mi anda Doumbouya ko wone ɗanade ɗon mi renamo mais min hakkilankin e faamu ankin no jonnilan wondema o wawata ɗanade naturellement si tawi ko ɗum woni e waɗude ko kulli na banu adama donc haray